Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? 25 май 2024 жыл. Пригородный мал базарды көргөзүп беребиз, достор. Сиздер бизге катталып, оң тарапта подписаться кнопкасы бар, ошону басып, бирден лайк басып коюңуздар, бизди колдоо беретинде туугандар. Туугандар, 10 жылдык, 20 жылдык, 30, 40, 50 жылдык жолугушуу кечеси менен барыңыздарды куттуктайбыз. 11'de бүтүп аткан жигиттерге ийгиликтерди каалайбыз туугандар. Биздики 23 жыл болду буйруса. Классташтарга Бишкек шаарынан салам. Анда видеону баштайбыз. Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик туугандар. Аба ырайы өтө сонун. 1 акш доллары 87 сом 80 тыйын курс боюнча. 1 рубль 97 тыйын, достор. Колдон келишинче аракет кылып тартып беребиз. Оң тарапта подписаться кнопкасы бар. Эгер каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Катталып көрүп аткан бир туугандар видеого лайкты басып коюңуздар бир-бирден. Биздин талап ошол эле. Сиздерге көргөзүп беребиз. Романовский койлор келип атат, сурап көрөбүз азыр. Кандай болуп атат? Канчадан алдыңыз, дос? 12 000 сомдон сатат экен. Романовский. Козулар жок, э? Видеода барбы, жошлар? Номер айтпайсызбы, ютубка? 507 2008 20 Романовский койлор туугандар, мынакей. 4 тууган. Болор канчадан бересиз? 11ден берем дейт. Каякта турасыз эгер базардан кийин? Бишкекте, пригородный. Ушул жерде пригородный экен туугандар. Базар башталып атат, акырын-акырындыкта. Канчадан алынды? Сиз алдыңызбы? Тияктан алыптыр. Достор, чөп тартабыз, чөп көрүнбөйт бирок. Чөп жок экен туугандар. Ассаламу алейкум. Кочкор канча кочкор? 40 000. 40 000. Сколько лет? Сколько зуб? 2 тиш. 2 тиш. Линия есть, да? Линия. Жок экен линиясы. 40 000 сурап атат. Мынакей арт жагынан көргөзүп берем. 40 000 сом сурайт. Арашан, Арашан, да? Арашан. Достор. Сурай эле экен базар. Мына туугандар, да. Мына туугандар бул жерде кызыл-кызыл болгон койлор турат. Азыр сурап көрөбүз. Ээсинен эмне порода, эмне кандай. Ассаламу алейкум. Сиздики? Иштеңиз жакшыбы? Бул койлор породасы кандай? Арашандар, Канча тиштен канча тишке чейин жаштары? 2 тиштен 6 тишке чейин, не болот? Мынакей, 6 тиш ушулар, 6 тиш ушулар. 2 тиш, 4 тиш, 2 тиш, 2 тиштен 6 тишке чейин экен да, кыскасы, Могу козулар окшойт, акылар. Быйылкы же былтыркыбы? Булар былтыркы да. Былтыркы козуларына. Кыштагы. Декабрьский. Базардын кире бер жеринде турат байкен. Бардыгы сиздикиби? Бааларын айтыңыз эми, келе турган, келтирип айтыңыз. Боло турган жерлер. Булар 45 сом болот. Булар 45тен болот, чоңдору. 45 000 сомдон. Булар 20 дан. Булар 20 000 сомдон болот экен. Крука туугандар. Розница кымбатыраак болуп калат, Номер айтабызбы тууган? Айта бериңиз. 0703 33 43 04. Ушул номерге байланышып калган маалыматтарды алсаңыздар болот туугандар. Беркиди коткордубу? Алар болуп атат соода. Булар 22 бар. Ургачыга 22 сурады. Базар реально сурадыбы, байке? Канчага чейин сурады? Булар 18 бар. 18тен, булардычы? Булар 32 33 32 000 сомдон сурапты, бербептир. Мейли, соодаңызды берсин. Канчага алдың тууган? Канчага алдың? 11 000 сомго алыптыр, козу экен. 11 000ге алыптыр туугандар. Маякта дагы эчки менен кочкор турат. Ассаламу алейкум, байке. Канча сурап атасыз бул кочкорго? 30 000. Не порода, байке? Арашан. Арашан. Кара арашан экен да? 30 000. Канча тиш? Сайылык. Тиш сайылык козу. Козу экен туугандар. Тиш сайылык дейт. Бул сиздики? Канча сурады базар? 25 000ге берилбек. Кошо экен?
25 ming. Qanchaga olsa beresiz, Bayke? 28'ge 28'ge berem deydi. Ha, tishini açıp görürsün. Buna tuğanlar. Qo'zi tish ekan, tish aralak, he? Bering savdangiz bo'lsin. 28 mingga beremin de 25 mingga so'rabdi. Bu yoqda dag'i qo'chqorlar turadi. Ko'rasiz. Assalomu alaykum. Siznikimi? Bağlari qanchadan bu qo'chqorlarning? 22 dan da 21 dan beresiz. Tishlari qanday bularni? Tishlari Ha, qancha yosh deganim bu? Yosh. Bu yoqda-ku. Seniki? Ha, atang ketib qoldi. Afg'on bu mo'g'o. Parodas. Ha, bu kishiniki. Ha, bu kishiniki. Bayga? Qandaysiz? Qancha mo'g'o? Afg'on. 74 adam. 70. Qancha tish? 4 tish. 4 tish jarib tur, he? 4 tish jarib tur. Afg'ondek. 70 ming so'm so'ray. Mo 70 mingga so'rayapsiz-da. Qanchadan so'radi bozor? Pazar emi bunday konkretni klient az keldik. Pazar Keldilar, bütün he? malda keletken. Adam tapmaydı. Ha, ma'qul. Sende qancha bosh? 7 baş. Mına tuğanlar optom alat tuşlarçı, küçük işlerini alarçı. Optom maçıdan ne? 7 baş. 7 baş iken 7. Optom mu? Ha. 17'den bulu. Dur var. 17'den var sırada. Ha. 17'den bulu bulu. Ha? 20'dan aldığı bol boy değil. Ne tutan gidi? 17'den beri atat mına tuğanlar. 17 ming so'mdan beri atat. Aqsudan kelgen jigitler. Men jerdeşlerimin aqsılıklar eken. Var mı? 17'den bolboy bu. Qancha 20 dedin ha? Bolori 20 deydi. Dostlar aldın ara getir. Gece eski ulağı bilen be. Qancha surap atasın? 13 ming so'm. Süt. 1,5 litr süt var eken. Urgaç ulağı bilen 13 ming so'm. 13 ming so'm. Uyda da var mı Ece? Satılatılan var mı? Uyda mı? He. Yok kalmadı. Kalbadı deydi şu vakit. 13 ming. Suradı o pazar. Qancha? 12,5 ming so'mga ulağı bilen. Berbediniz mi? 13 göresiz mi? Kayra kese berem. Qayra gelse o'sha baga berasiz. Savdangiz bo'lsin. Qayra gelse berem dedi. 13 yarım 13 ming so'ratam dedi, shunday dedi. Taqsir, assalomu alaykum. Qo'zlaringizni bog'larni aytib qo'yasiz. Bog'larini 12,5 ming so'm. Urg'achi erkakmi? Erkak qo'zlar 12,5 ming so'm. Oh, mana bu yoqda qo'zlar turadi-ku. Kuchlilar bu yoqda turibadi. 23'ten veriyor. 20'den veriyor. 22'de 23 lira veriyor. 22-23 mingdan bo'lib o'tadi. Dostlar, hozir so'rab ko'rasiz. Ikki odam savdo qilib o'tadi. Qancha tishlar bor ekan bu? 4 tish, 4 o'tang. 2 yosh, 4 tishdan ekan. Tak. Siz qanchadan so'rayapsiz? 25'ten verim. Beresiz. Yok. Berer jeri 25 ekan tuğanlar. 25 mingdan. Siz qancha berib qo'ydingiz? 21 mingdan berdim alarman. Satarman 25. 22-23 ming so'm beratibdir. Bu qanday liniyalari bormi? Ne liniya? 80. 80'din liniyasidan ekanlar tuğanlar. Boylari qanchami boylari? Boylarni bilasizmi? Qanday tushunmadim. Boylari qanchadan biykdir? 1 da. 1. Uyda da bormi bayka? Yoshlar bor. Nomer aytmaysizmi YouTube'ga? Eğer emet aytmaysa satılmaydi ekan. Ma'qul. Savdangiz bo'lsin. Aha. Zada tashlagan satılmaydi, uyda da bor deydi. Arasan tart degenler için tarttık. Ayağın tarttık görgesiz. Qo'ydi. Bayka, assalomu alaykum. Balarni aytib qo'yingiz. Aytıyoruz birdendagi optomdagi 20 ming so'mdan. Ular qo'ylar ekan, ha? 20dan so'rab o'tadi. Bozor savdo qildi? Qanchaga chayin? 16,5 ming so'mga chayin savdo bo'lib turibdi. To'rtov sizlar? To'rtov. 5 ekan. Qaysi biri? Qaradan 5. Shunday do'stlar. Qanchadan bo'lsa berasiz, tuğan? 17. Az qolgan ekan-da. 17 ming so'mdan berem deydi. Uyda bormi dag'i? Satila turgan.
Telefon aytasızbı? Aytыңыз. 0504 54 55 05. Eğer satılmay kalsa pazardan keyin kayakta turат? Пригородныйда. Булардын козулары болгонбу? Болгон. Ажыратылды да. Мынакей козулары ажыратылган. Эгер баксаңыздар да болот, дальше кой кылсаңыздар да болот тугандар. Мына ушундай. Рахмат туган, соодаң болсун. Канчага алдың байке? Канча бул? 18 миң сом. Кой. 18 миң сом. Жакшы. 18 миңден экен. Козу канча туган? Козунун баасын айт. Козу 13,5. Эркек ургачы? Ургачы 13,5. Siz berip atasызбы байке? берелек. Берелек. Берди базар? Канча? 12,5. 12,5 миң сом мына. Койдой болгон. Койдой болгон эмес дейт. Канча айлык бул? 5 ай. 5 айлык. 5 айлык. Рахмат. Дон кабар. Канча козу? 11,5. 11 берем? Кой. Кой бу бул? 11 миңге берет. Жакшы. Базар канча берди? Базар 10 берип атат. 10 берет. 10. Козулар бааларын айтпаңыз. 8 миң сомдо. Канча айлыктар булар? Bunlar bilmem kaçsa ben de algam. 8 миңден. Kaçsa? Urgaç erkek. 2 ургачы, 2 эркек. 8 миң сомдо. Сурап атабы базар? Канчаны? 7,2 сурат. 7200'den berilbeptir dostlar. 8 mingden berem deydi. 2 urgaç, 2 erkek. Eçki kança bayke eçki? 13. 13 ming so'm. Sahne çık. Sahne eçki ha, mınaki sahne eçki. Kança litr süt beredi? 1 litreden aşıkta bir yerde jakmız. 1,5 litrgacha beredi ekan. Uyda da barmı eçkiler? Satıla turgan. Şulle. Kozuluğu kança bayke? Ha. Kozuluğu koy. Bu yine bala. Yine bala yine bala. Kança? 16. 16 ming. 16 ming. Don kabar degen. Bu kança tiş? Don kabar degen. 6 şey de olur. 6 tiş mi olur ekan? Yaş. Yaş. Kança semizler kozlar? 14'ten sonra da. 14'ten. Kançadan beri otasın lan? Açık olayım. Maşından koy. Ulan barışkıyım. Kança beri otasın ekonu? 24, 12'den. Yaxşı sodan versin. Berin bayke, yaxşı geldi 12'den. Kozlar eken. 24 mingge 2 kozunu sırıp atar. 14 mingden 28'ge berem diyor. Surayım. Koçkorlar kançadan? 35 ming. Kozu diş buzelek be. Diş yaralek kozu 35 ming so'm. 35 ming. Oh. 18 yarım litre mi Bunlar 18'den beri spayke, 18 yarından beri de. Siz kança sürüp atasın? Buna koydum. Ha bu koyga o. 30. 30 pul koyunuz kança? Bu 20. 20, 18 yarımın beri de, beri verdi. He? Kançaga öğretilesi şunu? 20 koysa. 20'ga olur. 20 mingge berem deydi. Olur. Kança diş koyu bu? Koylar satta özür Ha? dilerim. 6 diş koylar. 6 diş. Buna şunday dostlar. Kozunuzun bağısını aytıp koşbu ekön. 23 ekön he? 23. 6'dan kişneke kozları. Ha, biröö çoğun eken. Birööle kişneke eken. 6 ming so'mdan so'rap ataman. 6 mingden he? Kançadan sırada bazar? Sıraylık. 5'ten verelim Murat. 5'ten var bak. Ver bak nasıl. 5'ten beri atat, beri verin deydi. 6 mingden deydi. Yaxşı. Bayke assalamu alaykum. Kozlar kançadan? 20 surat. Qo'chqor bu. Qo'chqor, qo'z qo'chqor 20 ming. Ekovi 10 ming. Bu 18 pul 20 ming. Herkese ben koylarını düşürüp almanı çıkarmaya koysun. Çıqqan. Yok. Ben koylarını kança. Kozlar kançadan bo'ladi, mayda kozlar? 6,5 opton. 6,5 ming so'm Berilishi, optom berilishi. berilişi. Kança baş? 15. 10 baş. O 4'te 11'den 12'den sonra atkan. 12 mingden sürüp atasa 11'den beresiz. Birdi tuğan 2 tiş koylar. Kança aylık mı o kozlarınız? 2,5 iş. 2,5? 2,5 ay ha? 2,5 var, 3 aylık var. 3 aylığı da var, 2,5 aylığı da var ekan tuğanlarından. Noğlar. Moğlardı bolar jerini aytыңыз. 10,5. 10,5'dan mına 4 öğünü berem deydi tuğan. Pazar qanday bo'ladi bayke? Ya son bulur. Sonuna? Mına pazar sonu. Neyiniz?
Sodаңыз болsun. Арғы қандай дейді. Ешкілер қанша туған? Айтарыз базар. Сізді тартпайым, ешкілерді тартам. 15. Мынау қозыларға сода болады ұқсайды. Сұрақ көреріз. Қаншадан дос? Үшеуі. Құрук 18 мың сонда. Ұрғашылар, а? Қанша тиш бұлар? 4 тиш, 6 тиш, 4 тиш. Туған қаншадан бердіңіз? Берлік. Көріп атады. Жақсы. Қошқоры ба? Салмақтан мен жоқтың Қанша бұл? еті бар еме 25 мың. қираған емес та Еттің аяғында да. Қанша бердіңіз? 22 көрдім 22 мың. Жақсы өрттіз. 25 мың. Сіз сұрап атасыз. 22 мың берді байке. Болмай 22-ге? Садалаш аталды. Саудалаш атасыздар. Жақсы. Содаңыздар болсын анда. 22 мыңға шу. Сенміз. Қошқор. Тонқа бар деген YouTube канал. Қаншадан байке бағаларын айтып болыңыз? 18 жарым. Қоя? 18 жарым мыңдан. Тишim көріп атады. Қанша екен? 2 тиш екен. Бағың келді дос. Бер, анан кейін байкен істеп қалады. 250 ғой чем 22 Неге? потолок Мына, шында. 22. Ne kim bir atış koçorgaç soyuş. Kurban ayt gel atat yakında. Qanchadan tuğan? Telefon sesat. Bahs ayt 20'dan. 20 ming sonda. Yaxşı. Bular satıldı. Жақсы байке. Qancha? 13 oldu, azrap ketedi. 13 mingga 3 aldı da. 3 aldı. Yaxşı. Urgaç erkek? Eki urgaçı, biri erkek. Bir erkek, iki urgaç. Qancha aylık bayke bularınız? Bular 1 aylık, 1,5 aylık. Жақсы байке. Moğalar qanchadan bular? Çarbalar. Çarbalar qanchadan? 7'den. 7 ming sondan. Çarbalar. Жақсы. 7 ming son. Qanchadan tuğan bağısı? 35? 35 ming sondan. Qo'y ya? Qancha tish bu? Tuxumduqa? 2 tish. Soyğonga emas, tuxumduqa tuğanda. Uyda da barmı bayke ko'p satıla turgan? Nomer aytpaysizmi? YouTube'dan satamiz. Bu yoqdan, ha? Bu yoqdan satam deydi. Mamlaylar ko'p. Bozorda mana süzüp keteyim deydi. Mana bu yerda 15 mingdan so'rab turgan. Yaxshi qo'ylar ekan. Bular qancha tish? 4 tish. 15 mingdan. So'radi u bozor shular. Qancha? 13'ten beri. 13'ten beriptir. 13 mingdan. 14 mingdan berem deydi, 13 mingdan berilib. Uyda da barmı aka? Yo'q. Yo'q. Nomer aytasizmi? Yo'q. Mana dostlar. Qozlaringiz qancha ekan? Bular 15 bin. Qozlar keladi. Qozlar. Bir erkek, bir urg'achi 15 mingdan. Yaxshi sodan bo'lsin. Qancha tuğan bor? 35 dolar. Ekon 35 ming so'm so'rayapti. Soyğonga bo'lib? Maldıqa ekan. Maldıqa. Maldıqa deydi. Bu yerda cho'ng 3 yaşar deydi, 2 tish deydi. Üçünü 120 ming so'm so'rayapti ekan. Tishteri. Liniyalar var mı aka? Mana turdi. Karablevskiy. Mana yaxshi qoldi. Emi turdi bunaki. Qish. Üçünü. Uruqtuqa alsa bo'ladi. Ne Karablevskiy dedingiz, ha? Karablevskiy. Arnoldan turg'izali. O. Bunaki. Quyruqlarini ko'ringizlar. Quloq boshini ko'ringizlar bunaki. 120 mingga 40 mingdan so'rayapti. Üçünü. Nomer aytamizmi? Aytaveringiz. 0558 46 05 47. Bozordan keyin qayerda turasiz, aka? To'qmoqda ekan tug'anlar, mana To'qmoq shahrida. Chalib baylanishib agar kimda-kim shunday qo'chqor izlab yurgan bo'lsa, chalib söylesеңizler bo'ladi tug'anlar. Neyingizlar? Sodangizlar bo'lsin.
Suradu bayka şunu. Qanchaga suradi? 7 ga so'rayapti. Etke mi? Etke suratayotgan deydi, etke. Qurban ayt yaqinlab qoldi o'shaga. Qanchasida qo'yiladi bag'i? Qo'chqorlar qo'yga. Qaysi oyda qo'shiladi? Avgustda? Oktyabrlarda? Oktyabrlarda. Bunaki oktyabrlarda qo'ylarga qo'shsa bo'ladi shular. Do'stlar, bunaki so'yishga keldik. Qurban aytga qarata. Ayaqda jindir alingan toza so'ygonga tayyor. Qo'zi qo'ylar. Assalomu alaykum aka. Siznikimi? 12,5 mingga bo'ladi. Aka, so'yishga qanchadan qanchagacha? Ballarni aytib qo'ying. 10 mingdan 20 minggacha. 10 mingdan 20 minggacha so'yishga. Shuna 10 ming o'sha kishniki qo'zi. Qo'ylar bor ekan, cho'ng. 20 mingga. Aka, mo kimdan? Sizniki? Assalomu alaykum. So'yishga bordik. 8 Qanchadan? 8 dan 12 gacha. 8 mingdan 12 minggacha do'stlar. 8 mingdan 12 minggacha. Bayka mo'g'u bozordan keyin qayerda sotasiz? Shu yerda. Shu yerda-mi? Ha, har doim shu yerda olasiz. Mana do'stlar, har doim shu yerda prigradniyda so'yishga olsangizlar bo'ladi ekan. Nomeringizni aytingiz ham bayka. Tilni qo'ying. Ana shu yerga kelsanglar bo'ladi-da. Nomer aytilmaydi. Bunda kelib boshqa kunlari so'yishga olsangizlar bo'ladi ekan do'stlar. Geri nomerini berib, geri bermaydi. Azmoqda qizil qo'zlar turadi-ku. Jojoday bo'lgan. So'rab ko'raylik. Assalomu alaykum aka. Siznikimi? Assalomu alaykum. Siznikimi? Qo'zlar qancha oyliklar bular? 3 oylik. 3 oyliklar. Mana qo'zlar. Erkek urg'ach aralash. 15 mingdan. Optomga 15 mingdan so'rayapti. Erkek urg'ach aralashda bular, Bar erkekmi? Bari qo'zi qo'chqorlar ekan mana. 15 mingdan so'rayapti. Do'stlar. Nomer 0778 a? 708. Kechirasizlar. 708 o'shga ekan, 21 1499. Bo'lar yer qanchadan? 14,5 ming so'm buni. Chalaverasizlar shunday qo'chqorlarni bo'lib sotyaptilar buni to'g'anlar. Vaqtida so'ning qo'chqorlar turadi. Sizniki? Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Ular qancha yoshlar qo'chqorlarimiz? 3,5-4 yoshlar. 3,5-4 yosh. Ularning bir qandaydir bir liniyasi bormi? Liniyalar bor. Qanday liniyadan? Mo'g'u Vavanishning balasi. Vavanish? Ha, Vavanishning ikkovi balasi ekan ana. 80 ning Mo'g'u balasi. narxi 80 ning primoy balasi deydi do'stlar, mo'g'u. Maki. Xush. 80 ning primoy balasi ekan to'g'anda. Bulchi. Bu Madan Aqsaqalning. Madan Aqsaqalning liniyasidan ekan bunaki. To'g'anda internetda bilet buni ko'rganlar Madan Aqsaqalni taniydi. Qanchadan so'rayapsiz sen bahasına kelib to'xtasak? Barmi? Barni 300 ming so'm, 4 bosh bo'lib qoladi? 4 bosh. 4 boshni 300 mingga so'rayapti ekan. Tishlari qanday dedingiz? 3,5 yosh. Ha, 3,5 yosh. 6 tish bo'lib. 6 tish bo'lib qoladi ekan. Mana 300 ming so'm. Bozor suradi. Suruvchati. Qanchaga chiqdi aka? Aka Bergan yo'q deb. Nomer aytasizmi? 0708 0708 96 96 23 23 00. 00. Bulardan bo'ylari, quloqlari qancha santimetr? Bilim kartochkalari bor. Ha, bilim kartochkalari bor. Dokumentlari bilan ekan. Mana do'stlar, kimdagi shunday qo'chqor izlagan bo'lsa, выставкаларni qarab shu baykaga baylanishib, olib suylashsangizlar bo'ladi. Tushib berasizmi bayka? Bahsi kelsa, fileshese. Bu qo'zlar sizdan emasmi? Qo'zlar bizniki. Ular ballar emas. Yo'q, bu yerning baldari. Bu yer nevaralari. zakatning nevaralari, bu yerning baldari deydi mana qo'zlar. Qo'chqor bular bari. Qo'zi qo'chqorlar qancha oyliklar ekan bular? Bular 2 oylik, 2,5. 2 oylik, 2,5 oylik bunaki kashtan svetlar ekan aslında ya. Bular qanchadan? 15 dan so'rayapti. 15 ming so'mdan so'rayapti do'stlar. Janaqa tartilgan qo'chqorlarda o'yla so'rayaptir, biroq bular yaxshiroq ko'rinadi-da bunday. Quloq boshlari uzun ekan. 15 mingdan tushib berasizmi? Tushirasiz. Hozirgi nomerga baylanishib agar qo'zi izlagan bo'lsangizlar, mana qo'zlar. Ma'qul bayka sodangiz bo'lsin, ha?
Мына ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Реклама үчүн берем деген бир туугандар болсо 0707 388 350 номерине WhatsApp жасаңыздар. Сиздердин үйдөн кочкорлорду сатам десеңиздер киргизебиз YouTube'га. Буну алдыңыздарбы байке? Канчадан алдыңыз? Ар түрлүү болду, бир сene oldu. Орто сенени айтып койбойсузбу? Орто сенени 5-өнү. А? Orta eseplemedik, ар түрлүү болду. Эсептебедик дейт, ар түрлүү болду дейт.